Bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe, murakaza neza kuri uyu munsi mukuru w'isakaramentu ritagatifu, umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Ikintu kizwi cyane kuri uyu munsi mukuru nuko kiliziya mu maparuwasi hose, mu madiyoseze ku isi yose, mu bihe bisanzwe nta covid ihari, ni ugutambagiza nyine isakaramentu mu misozi yacu, tukereka Yezu imisozi yacu, tukereka Yezu aho dutuye. Aho biza gushoboka rero n'uyu munsi biraza gukorwa nta kabuza. Nitubikora rero tubasha kubikora, twereke Yezu imisozi yacu, twereke Yezu aho dutuye, ariko cyane cyane tumufungurire imitima yacu kugira ngo yongere yinjiremo, ayigarurire kandi ayigarure kuri we, kugira ngo yongere ayidusubize yuzuye ubugwaneza, yuzuye ubucuti nawe, yuzuye cyane cyane urukundo rugenda rugaragarira abandi mu rugendo rwacu rwa buri munsi. Uyu munsi rero ni nko ku cyumweru gishize, hari iminsi mikuru ikomeye tugenda tuzirikana mu gihe cy'umwaka nyine wa liturujia. Ni iminsi mikuru ikomeye bita iminsi mikuru nyine ya Nyagasani. Iyo minsi mikuru rero ikunda kugira gusimbura icyumweru. Nicyo gituma ku cyumweru gishize n'uyu munsi hari amasomo y'umwihariko yo ku cyumweru tukaba twayashyize ku ruhande. Nuko rero ari iminsi mikuru ya Nyagasani mu gihe nyine gisanzwe. Ni nka ya matara Roho Mutagatifu acana mu gihe gisanzwe kugira ngo yongere ashimishe umutima wacu, yongere adushimishe nyine, atugarurira kuri Yezu Kristo, kuko niwe shingiro ry'ubuzima bwacu, niwe ubuzima bwacu bushingiyeho. Ku cyumweru gishize rero twazirikanye umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu, naho uyu munsi kuri iki cyumweru turahimbaza isakaramentu ritagatifu, umubiri n'amaraso bya Yezu Kristo. Ku wa gatanu tuzazirikana nyine umutima mutagatifu wa Yezu. Hari n'ahandi usanga uwo munsi mukuru bawuha agaciro gakomeye, bakawuhimbaza ku cyumweru. Dukomeze rero tugendane tusangira ibyo byiza, ariko cyane cyane twemera kuba icyo duhabwa. Nimba uhabwa Yezu, wemere uhinduke Yezu Kristo nawe, kugira ngo uhinduke Yezu Kristo, wera imbuto z'urukundo mu buzima bwawe, ugaragaza nyine koko ko uwamuhawe. Uramenye rero, nimba koko umuhabwe n'umutima usukuye, kandi uwo mutima usukuye wamuhawe nawo ugaragarire bose mu rukundo ruzira uburyarya, ukora ibishoboka byose kugira ngo wubake ubumwe n'ubwiyunge mu bantu. Ivanjiri uyu munsi rero iratwereka Yezu Kristo asangira n'abigishwa be Pasika ya nyuma. Arababwira ati, nimugende mu mujyi, murabona umuntu ufite akabindi, mumukurikire. Aragenda abereke aho muza mu gutegura nyine, mudutegurire kugira ngo dusangire Pasika. Uwo nyir'urugo rero ntiyazuyaje, yahise abereka icyumba giteguye neza, nuko basangira Pasika. Ni naho Yezu Kristo nyine yaremye isakaramentu ry'Ukarisitiya, isakaramentu ritunga Kiliziya, umugati wamanutse mu ijuru kugira ngo twese duhe imbaraga zo kugarukira Imana, kuko ni Yezu ubwe duhabwa. Twamuhabwa tukaba nkawe, tugahinduka nkawe, kuko ubuzima bwe tuba twabwakiriye mu buzima bwacu. Nta byinshi byo kuvuga uyu munsi, ahubwo ni igihe cyo gushengerera, tugashengerera urwo rukundo rusa rwihaye abantu, kandi rukabagarura kuri rwo, kugira ngo bongere baronke ubuzima, banabusangire mu izina nyine rya Yezu Kristo. Ubwo buzima ntitubupfushe ubusa, ahubwo tubwakire kandi tubusangire, bityo nituhabwa Ukarisitiya turonke imbaraga zo gukomeza uru rugendo rwacu rutagatifu, tugana kwa Yezu Kristo mu ijuru, aho yaduteguriye nyine
umwanya. Mugende rero mushake ivanjiri uyu munsi, tuyihuriremo tuyizirikane, nuko yanditswe na Mariko ku mutwe wa 14 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku wa 16. Turasimbuka gato duhere ku murongo wa 22 kugeza ku 25. Imana ishobora byose nibaho umugisha kandi ibarinde, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Umunsi mukuru mwiza kuri mwese.